ndabasuhukije mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri uno muyoboro wa YouTube, mbazani amakuru agiye atandukanye y'imigwano iri kubera hakurya muri demokarasi ya Kongo. Rero aho bita Kamanyora hakaba hari ingabo za M23. Rero turi gukora subscribe ukore n'inzogera kugira ngo nje mbagezaho amakuru 5 kuri 5 y'ibyabaye. Rero uyu muri kureba muri taburo hirya bamwita Regis rero akaba yayoboraga ingabo z'u Burundi, akaba yarahasize ubuzima. Rero utari wakora subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo uze umenye amakuru 5 kuri 5 kangana bikaba bigomeje kuba mu kwibi bihugu bitatu harimo u Burundi, Kongo n'igihugu cya M23. Rero umuyobozi wa M23 akaba yatangaje amakuru agira ati nta muyobozi cyangwa nta musirikare w'i Burundi uzasubira iwabo ari muzima. Rero umuyobozi wa M23 akaba yabwiye abakongomana babwira ati nta muyobozi w'i Burundi uzasubira iwabo ari muzima. Rero ubu rero M23 ikaba yavuye aho bita Kamanyora ikaba yageze aho bita Uvira. Rero urumva ko yuko M23 iri kugenda isatira ishaka kugera mu mujyi wa Kongo. Rero iri kugenda isatira ahantu hari amabuye y'agaciro igenda yicukurira yijyanira, ariko bitavuze yuko imigwano iracyakomeje. Abantu benshi rero bari kugenda batekereza ati iyi ngwano ntabwo izagira ingaruka ku baturage cyangwa ku bantu bagiye batandukanye. Rero iyi migwano iri kubera mu ishyamba rya Uvira, aho M23 iri guhangana n'ibisirikare bibiri, harimo Kongo, harimo n'igisirikare cy'u Burundi. Rero aho byavuzwe yuko ntabwo bari gukoresha intwaro ntoya bazishize hasi, bari gukoresha intwaro kirimbuzi, aho bose bari kwitabaza intwaro kirimbuzi. Rero ngomeza mbabwira ati amakuru ngiye kuyabahera ku gihe, uburyo bimeze mu mashamba y'igiriya, uburyo rero bimeze hose ndabahababwira. Rero ngomeza mbabwira ati mukure subscribe dukomeze tubane. Ngiye kubabwira rero abasirikare bamwe na bamwe bagiye bahasigamo ubuzima. Rero uyu muri taburo bamwita Regis. Uyu Regis ni umuyobozi wa n'umuyobozi w'u Burundi, akaba yahasize ubuzima. Rero ubwo yahasize ubuzima mu ijoro ryashize mu migwano yabaye. Rero ngomeza mbabwira ati reka mbagezeho urwandiko umuyobozi w'u Burundi yanditse avuga ati hano ngaha turi mu kiraka, ariko ndabona abasirikare banjye cyangwa abayobozi banjye bagomeje kuhashirira. Rero tugomeza tugaruka kuri hano kuri M23 nayo yari yaranditse ivuga ati na muyobozi cyangwa umusirikare wo mu Burundi uzasubira iwabo, yaravuyeyo aje guhangana na M23. Rero abarundi bari kugomeza gushirira muri yino migwano iri kubera Uvira hariya muri demokarasi ya Kongo. Tugomeza tubibutsa gukora subscribe, mufungure n'inzogera kugira ngo tujye dukomeza tubane 5 kuri 5.